Tagwantinyari Kenywa jane jamoja tukubanganiro ite tukubona aru akire nteto cheto Yara to kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kevana mutumanto ithingi ukatha Rais Ruto akiuga nombete kuingia mawira ne kathumba jaria ekirite Amiru Mbunge Karakia Mbiu kikwarire murandi jo wa Kibobu erundaga tene ya nithio ndi mukandarathi arikite gukinya guntune guko Arimi baka wa kuma kirisate akiangwa gwika mutemano jo ndi bombita kuba bakigura mboro ya kweja na kienda gukiri urimi bubu Mbunge wa Gembe Central Dan Kili kugati na kanje Rais Ruto agatinda kithurano negia 2027 Pirichi Richard no monanirio mathithio tukubana ruo tukianjiria ntuso chetu gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithengia na kathite Rais Ruto nikira ugite ni Rais kuingia na mpwi mawira ne jaria bekirire kagita karia bararigaru newe Nairobi akere kagita karia ukari na muchemanio na Minister wa Kithomo Julius Migos na kinya PS Beatrice Muganda mutuma ugite Rais kinya na arumirite uruguri wa skuru ya Chuka University campus ya Gembe ontogite bugokire Kithomo bonene ntere ijichia Meru Anthony Kathenya katumenyithia nkorokia Tukujire tunyumia gutongeria tongireba kaunti ya Meru kuliunga garoni ya Rais Amuja Nairobi governor wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia liwa lugandi ungenone ambiriti kujara matunda ndionge une ciarite matunda ya maingi ya maendeleo kire Meru Akialia leo bisini ja ministry ya Kithomo Muja Nairobi nyumia kudhidia walenia waziri wa Kithomo Julius Migos Ogamba na mwandiki muneno wa Kithomo kia Iguru Beatrice Muganda Inyangala governor Mutumana kathite Rais William Ruto nontu bakujuke matagare mampo kuingia maromba matongore ba kaunti ya Meru mamusemanio jo Bora president ya bwithirie ntuko iu twamwira manto yara tumwira akaringa thimo muchemanio ne tutona manto yange ya ukarika ya uraya karikite Ndiongeni ya governor Mutumia Omde ekejaga nyuma ya Rais William Ruto kuendekithia musemano ampo ikuthithwa wagwako kwa University College Rwang'irwa Chuka University Ntereja Igembe President na aringire waziri wa Kithomo achoka aringira VC wa Chuka University achoka aringira CEO wa Commission for University Education na ya ultimatum Awa nitubwithia muchemanio soon as possible convened by the Minister for Education na iwa muchemanio utwethira twina iwa narua musemanio jwa Omde ugitikanagira tikanjone ni akurungamira mathomo ma university ikethirwe kithithia ndiunga county ya Meru tariki 23 mweri ojo kenda kuthithio twiria na gucokia ripoti Nairobi mbele ya wakibo skuru no kwithirwa bugikiro kire gazeti nene ya thirikali na itokomenya bahatu bila to kwenda ta Meru onto tokomenya inspection ni bwethe twinyinge this time round torenda inspection yo ya bwethwa no torende university netekeretie constituent college ya gazetted ya Igembe ne gazettement to kwenda then mantu yange ya development president na twerite akethira reo amwe na thirikari yawe kututethia gukuria that university Governor Mutumanto Ithingia na ulela thingate na mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi nibaugite county ya Meru ni ambirite kono itina mbere bunene bwa maendeleo kumani na ngwate ndombega tegatika governor na tongore bangi amwe no endi bwega kumakire Rais William Ruto Antobe Gembe okethira kwiringi bwaunerwa muthumo nchangi ne mheshimiwa John Paul ni thai na ngwataniro twiniona mheshimiwa John Paul na waheshimiwa bonthe nitwetete kureta manto ya Meru ndene ya Meru Nenguchokera murungu katho nonto at least the leadership ire otha iyo leadership from mwananchi irora ikuwa mathina ya mwananchi enayo na hakikisha ku
execute ka kuthiria thine rora ikena mwananchi ethira aitetheka. Gavana Mutuma Ntwaithingia akithijega na mbere na kuria Kariba kaunti ya Meru kweba na tongore baba ndendega na thirikari na kuga tongore baba batina wendi bwega bwa kaunti ya Meru baraba kuwa thirikari utebwe kwethia ne akora ne amba ne anto babae bato tutakia manto ya mea barenda tu ko satisfy their personal ego, ko satisfy their personal interest, bate ko care about nimbi community kuona kana nimbi to ko stand ko lose in case toeta na uba toera toetekere opposition. Meru generally to kariboya muno okona ile ningare ilax irambereria goyokia mira imatokerete Mandera imatokerete Kiunga imatokerete Liboisi ketie mira Somalia ete reibone manjabu yara yo karikandene Meru. Gavana Mutuma kiolegia Kariba kaunti ino kuthina mbele kugwata mbaru thirikari Rais William Ruto to wate thirikari mbaru President William Ruto atwira right to katani right to do muri right to irete mbi baubange bendele kuwa ambu toteko mimbi bakuira ambu toteta kuwa ambu toteko mimbi anto bakuira batwe katokaringera thirikari mpe na to support government nonto iba tuthikira na iba tunenkera maendeleo. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Ayuthi kuma Gembe South ni bakathite gavana wa Meru Mutuma Ntwaithingia ni untu bagutrimana na PS wa kithomo kenda kwariria chata Gembe University College baruga atongeria bari nkumaja Meru ni baremerwa kureta college eje na ko bena gintu gya gwikumiria kiri utongeria bo Mutuma Ntwaithingia nthuke the baba reu ni bakuromba nto kwimbiria skuru eje na ko mikuria tore Marion Karugi agutumenyithia. Ni mbeu mbithi kuma maua giciokia ubunge kia Gembe South baraba ciumirite ukathethalira gavana Mutuma Ntwaithingia ria ntuku ya Narua wika gikaro na CS wa kithomo Julius Migosi na PS Beatrice Muganda kenda kuriukia skuru ya Gembe University College. Gembe University College ni eremere munya ayo waziri wa agriculture na ekolomake cabinet ntuko cionthe ni eremere kureto mheshimiwa Lentore na ekolomake cabinet Thursday cionthe lakini gavana Mutuma na tokolomake cabinet naombeta kwithira aimireta Chuka University ererare kioi thainiete Gembe University College ni ukumete ndene thirikari neto ye Gembe kuwa thirikari yo ikonekana ambia ciayo ikanenkanira na college era na university era ikethwe kiongozo boya konto kwa kura muntu ina plot yake atetu kwa nyumba na muntu umwe nyumba cia gomboro na hantu bakona mbia ciwekera kiondone na ingwetikia tagaria riu riawe ire omupongeza na ikona ria kumwira thank you nontu ana biashara bonthe tukethera twithomithagia na betu tukethera biashara cietu sikira ni well na ingwetikia biashara ire tukomba tukwethera tukirita tugaikia na betu kithe nearest Gembe University College irero mbire kuruorwa. Ayuthi bani bakenerete kinyeta alira gavana Mutuma utonyera kimera kia mira notira mianka ya Kenya na Somalia kuruorwa untu brabo atetheria ngari cia mira utonya thokone Somalia. Munya we gavana na ingithire thoko ya mira Somali tukuretere 2016 aweta algesa usupport waasi barabara yana thigare Somali iro Somalia ingire mira na from that time na remero kuruora mira akoloma edho ni Uhuru waziri bando aremo kurura mira aremo kurura thoko mira Somali Lentore bando eya na ubo thoko riba the waziri ba agriculture eya aremo kurura thoko mira Somali lakini gavana Mutuma within 10 months thoko mira Somali ni raruokere na ruare miankerera ingia o au no mere ugumira 2016 reka itakalaka areka gavana munya ikuombekire kwithirwa mbonda etwe Kenya Somalia kiingwa ne uni affectere a biashara betoba Gembe asoba mira no nturu mira yetu ne ingililo Meru kamne Gembe ne tomba wita zeito kiara cia zaingare nisio tonya Somalia uri kuona ni atonya totoro tongoto kuonekana na mbesa ikethira CFLO Gembe na Meru in general. Kiripotera weru Njuma kumembe Betama Marion Karugi wa Naftali. Obunge wa Maraka Rekembiuki na ithurite wa Kibubweru bondagacheani thibukambiriria
no tukinya mukandarathi na arikite gukinya ntwa wakiaria Mbioki kagita karia akuruguragia laboratory skuru ya Minugo. Mbioki na taririte ati thirikari nirumirite kurita ngugi ira cionthe ciethirwe ikiuge karita na kuingiria karima wira ne uri ugite nithi tionka murandi thirikari rumirite ndi kuri ngugi ingi kathumba na iji cionthe ikaingwa akiuria kari nande kuigika thirikari kenda mantu ja cionthe jomba gukinyanira bwega. Martin Mugambi na ripoti eje. Bunge wa gicigo mbunge kia Marakareke Mbioki na ithurite ati mukandarathi wa kibwandaga chayanithie ibakinyite ogota yari kwambiria wira kagita wa Konthe Karam tutwele kwa jamantu mani timbrenji kana tepu tutwele kubwa story otugeswa kula jia 2022 twakinya chogoria kila pali ni timbrenji daigito kwa ria contract ulaga turondekera ni timbrenji already ako site kupitia kwa William Ruto na Professor Kithure Kindiki twatuika no tongo jaburi kubugutogosoa ugatwika already mulungu na tutederetie twithiini wa thirikari na twina gite kia deputy president. Professor Kithure Kindiki mwenyewe amesimama na akasema hii barabara ni lazima iwekwe tamaka kwa sababu ametupatia mbili. Kare kiaugite thirikari ya Kenya Kwanza itongoretwe ndagitari William Ruto na Kithure Kindiki ni kwirutaniria bonene gutigira mirandi yonthe ira yambirwe maturani na ingi ikurika na nkinya ingi yothi na mbere kwambiria. Ngavana etikiririe kenda barabara ije jukwe ni thirikari yenene na ninkwenda guconfirm yes balwa twina joke thirikari yenene na already ni twalaniritie na the deputy president including the president himself mweri juju jwa iri unajuga tukajukadira mweri juenda tujutethira utonete barabara ije kandarasi ga kumekera tamaki kenga jetini kwa sababu serikali imeshakubali barabara ije no mwanka ikirwe lami. Aritie mama kagita agakurugura laboratory ikiri cukuru ya Minugo wandia mithero kiri gicigo mbunge gigiye araugite bakionaga Kithure Kindiki agumbichani otongoria ndagitari William Ruto no achokire muruta wa kairi na barabara ingia kuma Katharaka kwimana igwanjao kuthie Karingira ikaunira Muthambi gwitwa Kanolo. Ni sawa? Hizo mbili ndizo serikali ya William Ruto inatuwekea tamaka. Kwa ntupetu inambele kutilira thirikari ni tontu thini wa thirikari huko ndio tunapata matunda. Bwana Yesu asifiwe. Tumejipanga na wale viongozi wengine kidalimo kiumana genda muje. Nipo kwenda tuswagete ukiangapa na Tharaka Nithi County. Tutafuta hiyo kiti. Wacha nione ile wanasema tutafuta kiti hiyo kupitia kwa baba yao na mheshimiwa Kabawanja. Mbunge Mbioki akithirikiria na aritie cio gwatimbwaru wa kithomo. Tugahakikisha bulabu gakurukia so long as CDF itakuwa pale. That is what we are going to implement at NGCDF. Kwa ukioya mulungu waku to eluringe gatuka pebelabo ile kamba kuhakikisha CDF inaendelea. Unagwera we mujeri kutoka kuimanjini kutena CDF kaile temba sale ikoneka temya ko ya skute je ikoneka no katwe katukuda garambe netungupu nitukweleano. Keri potrandeto chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mwerekeri wa kampuni ya Roja The Water Company kumarotere ruru Kirimara naro na ariungirite kampuni ya Roja Meru Meru Wasco kenda kuthoma mantu mwanya jaja gatethia kwagirithia rwangiru batongeretwe ni engineer Peter Kithinji mabisa babugite ni barikite kuthoma mantu kathumba jaja onthe jakabatethira kiri kwagirithia utungatira mwingi kiri mantu jegi Roja mwerekeri munene aja Meru Mugendi akiwa kinya kethira ibagweterwa tababa kwetha na utungata burea bwega burukiri Roja kuri mathina bethagara baikurukira jari onyuba Roja ruro Muthoni Murioki na ripoti ije. Muthiro narua murungamiri Roja rwa Mewasco no Patrick Mugendi nombete kugwata ugeni arungamiri bandoje che kaunti mwanya kuma Kirimara baba kinyita ndene kaunti Meru na kiote kingi nikenda kwamukira mathomo ura Mewasco yombete gutumika namba imwe kimandu jo bangania mandu ya Roja. Tumekuja kutembelea hii kampuni ya maji ya Mewasco ndio tuweze kufanya benchmarking kwa yale maneno ambayo wanafanya kwa usambazaji wa maji safi na taka. Kwa vile pia sisi tumetoka katika kampuni za maji ambazo zinafanya kazi ambayo inafanana na hiyo.
Recently nyara twa Senate twigirwe Senate bakirecommend kamuri tukomba kuriunganaira tukomba kuthoma kumakie muntu na uri ungi na nya gavana wetu arikia wikira mantu jo muno au gatwite mbere kuthoma nikia tukomba improve our services ka tukomba kumake our services ikombo twika mo better nito shokia nkatho muno no ntunya bwa kuinga ngwisha ntukwija narua bomba kuija meru bomba kuthoma mantu ja mingi na kinya tugato komba kuthoma mantu ja mikurukira kiribo na kimantu nyo twarikia kuthoma twita mbere we implement tonto kila mtu ena some strength na some weakness kulingana bo bogite baketho nyamba kigwata mitaratara mwanya ira MEWASCO yombete kuombithia nikende gutiginya kaunti ciao ikuthikiumbana. Tumefurahia vile tumeona hapa, tuko hapa Meru Water Treatment Plant kwa vile wameiweka hii plant kwa njia ambayo inafaa, usafi na pia mpangilio. Pia tumeona maneno ya water bottling ambayo pia kama sisi wakurugenzi wakuu wengine tunaweza kusoma na tukirudi manyumbani tunaweza kutumia pia hiyo opportunity. Kulingana na Patrick Mugendi agoro nyakethira MEWASCO nombete kumbana kwina thine ruje mono ira ijiri na umo ili bakuthia mitaratara ekwagithio ntububu. Ina changamoto kidogo ya mantu ja ruji mantu tuikuona na kathi tuitaru jo turikite na kwa tutena ujira kongana aitu kuromba antu bonde kagita kanya kutu rationing program antu bakomba kaita karaka kidogo komba kuona ruji ukomba gustoro yura kwa agri tukomba kuden storage tank tonto kuna samira suka antu kuje kaita tutena ruji tonto bwa ukamebwe na ara muitone na ara tuitaru yo na sendi akadita lakini katukuromba muru tonto very sure watu kakura mbure komba kuoneka na ruji rumba kuja road wingi kukurukira maendeleo jamu yetu njo jangava na wetu tukomba ku improve the water services Antonia obeto bakiromba thirikari gutigira ndura bakunyenge pipe ja ruji bakutha bakijukirita garia kiwatho. Wakati sana wakati wa kiangazi, kwa sababu hakuna maji, unapata watu wanakuja wanagonga pipes, inakuwa shinda kufikia wale watu wanangoja ile maji ya kutumia nyumbani kwa sababu kuna shinda. Tungeomba kama serikali ingeweza kupeana protection sana maybe administration police, hata kama tulipewa water police unit bado haijatosha kwa kupeana ule kuchunga kule maji yetu inapitia, hasa hata intakes zetu. Muthuri Muriuki wa Juma mutiri wa Kangangi. Arimi baka wa kumakiri society kiangwe ni bekita kiuthurano kiao ta arimi bakimera kiathokira ikinyine abisa munene wa biashara kiare mukaririgete wao no gite society jini rikite kugura mborere keja no akiri arimi bakenda gukira na kuongira maketha jao ja kawa mborere gatethia mono baraba inyekirite kimbecha. Kirintuku ya rimibaka wa ba society ya Kiangwa aremo rungamiro rongirwa biashara thirikari ni amero sade mugambi ore mugeni wa giteo ni barugurite mirandira bathithirie balikwe wakigena kumakire banki ya Kimanthikuru na kinyanyu mene bethra bakiruguria murandi jwa kwejaga arimi banini baka wa mborea kenda bakethra bakiagirido rimibu tukweni karenjanto mono batumagire mborea kikawa getu nuntu mithetu yetu ni rukite nuntu bwa gutumagira fertilizer ake na niki tumitoronire tukongera mborea tho twatumagira fertilizer lakini kwa wingi tukatumagira mborea mpende jietu jia kawa ikera wa ikiri ta grade mbega kinya kiyo gikarutaga kilo nyingi nuntu no kwana twambire kulima mboreo tukebera urimi bwa fertilizer nyingire china kutha china chemicals na ingweti ginya rimbetu bakethwa betete bwega kulingana na ora tukuona ino bottom up economy arimi betu bara batina resources inganu batina mbeca inganu cia kugura mbolea nyingi tukabande benkai kenda bomba ku improve urimi wakawa kao mukaririgite wa society jaruga bale na moroto na kiroto ya ukethaga kawa nkurukia milioni 1 kwa mwaka jumwe kana irejete ukurukira mbolea kiwa gietu ni turi target kiro ikirura kuma kilo 7 and above lakini presently irura kilo 3 kilo 5 society je ya Kiangwa rarite murimi na chiringi gana rimwe ra 35 kilo bakiuga bobu mene kumane na ngwatara njega kumakiria kamite na tongeria bao wa mwana rimi bakienda kinyambe wimbithi na ekuruba tonyero rimi bu araba ugite ni barikite kuba miti ya kawa ya kuanda utheri gitumi twakinyirie 135 ni kuringana na cooperation ile twithagwa twinayo na committee members betu na arimi
ni twitagwa tugwatanirite muno kiurimi bwetu. Ugu ni nkuromba arimi, ni nkuromba antu na bara batina kaua bande kaua baukirie nikenda baumba gukiria economy yetu. Twauga tutazie Gen-Zs bambe kurirwa kaua gakwanda tona Gen-Z ikura no most of them batekwa kurutanguge twauga basoka kaugene kwa kaua twauga kiama ne karende kirute mbesa kikurire antu abaithe kaua chama ni arutete wega muno no tulimbonete kigura marori makawaja na antu abaithe bonde bairia ya kiangua kinolo na chogoria bonde ibandite kaua nande kuma Kiangwe Goji West gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito Shewero Juma riakwa rietu ni Mutuge Kare tanambera kurumira ntiso chitu twachokera ni miario mubunge wa Gembe Central Dan Kele uraugite nyagwa karate Ruto no wokethirwa agichokera kairi nyuma ithurano bia 2027 ni nyuma kaita gate kuraja kebebia mutambo. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Dia ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kaya. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujwa nkima Jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano Jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juwewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. More. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyaburi ku aja Meru njona arwa tukuthongomia na magurija tekuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goroyo on the yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na cio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Bagwetana mbere kurumira nteto cietu tugicokera mubungo gishiko bunge kegembe Central Dan Kele na aruguretie wejani boiro bya utethio kiria kariba gishiko kya arajukite kanya kuringira thirikari ndebe akiuga gutena nkanja Rais Ruto no owe ugacokera nyuma ya kithurano gya 2027. Dennis Mugendi gatumenyithia nkoroke. Ni mubunge wa Igembe Central Dan Kele wakaritho akinyite kwajana irio bia utethio kirimena iria irumiriri Karamu iria kwathira kaejana mwanka mbura yure na bini tebya mwisho tukaleta kijana ingi mwangale Mulungu atethie kure nkendelea biromba na nkendelea kuleta wariko nondo onda yekyo bolia nkare oborombera no aborombera babu atura rukire bwinda na kure sienu pwandingira karibu cionde na bwashika bira na wawetijwa kinyemwe na boina bwakura cia ndani ne cia rukire na bwaringa cionde obwo najukitie kanya ka kinya gucokiria nkatho Rais Ruto bari na munini wawe kithure kindiki ni untu bakurugurithia mianka ya Kenya Somalia kumbithia biashara ya miraa inkwenda ucokiria thirikari Ruto nkatho kabisa ndene miaka bebutini mianka eto ni aingirwe etukilire se miraa wita Somalia lakini ito muririte na to abuithia musemano na ambassador Somalia o wakiliste thirikari ya Somalia Nairobi. Yes. Na twetekanire mianka eto ne ruorwe. Na thai mianka ni ruorwe officially. Yes. Ko mire eto etokila thai na ngare ta Somalia obo samani. Kenda mire eto coka thokone ringi na ntu beto bombo faindika. Ko ito kwira thirikari Ruto asanti na kindike no ntu ngwembe abalitire no ntu ibe kinya kindike to enwe mawa na twakishira mianka we karuorwa. Ito kwatane antu beto ibana bakwa kindike ro asanti. Ibana bakwa to Ruto asanti. Ibana bakwa tu tamu for Ruto kwa sababu ya kazi nzuri ambayo amefanya. Ni aria kuga ari mubunge nethiritwa gikandanira mirabu nene ati gukira. Winde muntu mwe front line kurira mantu amira. Ibone kinya ntukura to embunge. Fara mali magere kwa mantu amira nda mukomesa na rakida. Ibana bonere. Nanda murongo ara nda mwe yitore yawe mira raka wifanya. Nda mwe mbunge na mwe bana fara raka wifanya yitore ya mira owe. Ko reka tomeria uroe ukenyanchobi ende mira tore yano etotura neme tore yawe no menya tweka twekela ni gukurukira mantu ja maingi akuromba akari kugwata mbadu thirikari iji akiuga no nete ndariri Rais Ruto nowe agashita kithurano nikijite na bo kwethura ko mimono gwita rutere ruregani ndombo bwende nyirembe ndombo butangoria bwaruka konda bwera twetere nike thirikari gutu support Ruto na nkomenya onkua ne mantu ndoletia ndarubini ndaya ito kwatanera no te wa musinda ende mundu utasindwa na tutete na kwa sindwa tukethie kwatia twenda ta kundu twasindwa
ito kwenda baba cia tucie kura lami twaro support muntu waci na twaito mwera daka twaira ici oinda sandwe nda taro ndekira ila lakini ndeta ndeyelenkanira ndeyelenkanira Kiruto ndamwira kaya wakia ine agwa na konkera wana karonera konka tema ende winda mwende mama kwa na kwere mbetegeria monkere wariko obwonga nkore tesa sawa ene tha inte kwenda wita kuyelenkania ringi tha ina kwenda kuriete kena methwande na akia kundai kwete negereko ito kwatane anto beto kwa mbongeni mukono burome nyume kwa bompiyeke. Dennis Mugendi, Weru Njuma, Yembe Centro, County ya Meru. Ministry ya biashara narwo nikite gikaro kia munyi kenda kwariria rwari ruria ikwenda gwikia ndene ya mbunge rwege biashara jamoja jari rwari na roni rungi biashara katikati kaunti jire kana nkurukia rento bimobioneka kuriwo maguri jari gurubu nene kwangerekano mira rwari ruru kiende kithia maguri jaja kwithiro jakena mo muthuri muriuki na reported. Na ndiro angirwa iwanda na biashara kuma kithirikari nene irukinyitire ne kaunti Meru nikenda kuigwa uge bwakari na biashara kirware ruru baraba konda kureta kimbunge rogutigira ati biashara ikitho ikiagira. We have representatives from the county governments and business private sector from Meru County, from Embu County and also from Tharaka Nithi County. Arana ndiba kondekithia biashara makethaba kigito mogodi ja maingi kagita karaba ukurukira ge county mwanya tonto buraponeka na kimandu gemira. We want to see that there's free movement of goods and services across the counties so that counties should not they should not impose licenses and fees that hinder inter-county trade. So that is one of the things we're trying to address within the bill. Bill age thirikari imethithĩtie ku harmonize na ku reduce licenses iu no ntutu isavu thirikari imwe na turienda mwananchi aringe biashara profitably akiona baita. Abiashara baba bakiromba into bila bikumombe ndiguru na kuja kuthuka ngethoko guku biketha bikirigirwa nikenda biashara ba Kenya bomba kugunika. Ukethira competition ni very unfair. Nontu mtore next na gwena product utikuona ni product yantu bakwenda but utemiona nontu je jumite na rungurungu je magonto kutikumenyeka. So regulation ino bill ya 2025 igetwika act tuje tekenda twekela inya twekela mukazo tuga mauntu male makuru the regulation ya fair trade fair pricing ni moto kwenda kuiga mono mekirito mukazo tukaraithiria mono thaino kwina issue ya even inter-counties movement of liquor ukethira nchobi ni kuruthwa Meru County pengine ni authorized yetu ni authorized by the Meru County ukamethira ni kwendwa Embu County etonyira na njira Embu County bati kumenya nontu county ni bati kuthekere regulate gintu kiria ki in its own county. Andu bamawathe bakoria thirikari ithweke betikiria kugura ngari cia kibiashara bati gwikirwo goti ni kinenya wamba gwitethia. So itukwenda kile bill weji twikirwa kinya ngari etani emwe ya exempted kiri antu ba disability ura muntu omba kugura kinya a pickup ya 1 ton or 2 tons ikomba kumuteithia kiri kwenderithia biashara ciawe. So ito kuromba kiri industries iria alemavu omba gutonya kiri cio ci exempted kana tutaurure mbecha cia kuregister nikenda tukomba gutonya kuthithia biashara nontu actually thirikari ni bati gukiria muntu uria uri nthi kenda omba kuthithia biashara ja muntu uria ungi. Muthuri Muriuki Weru Njuma mutijo kangangi iri njira ya gucokia njara na kinya gukira kithomo na kwagirithia riera ria kuthomera skuru ya Rwarera Comprehensive School nikunikite na wakibwira ciontu bukanyia bunene mpinyano irasine bia rungamiri ba skuru je bakiwa bo bugatethia bu katha gukira kithomo na kinya guteithia ritwa baria athomagira ku Gakimutegi na Chekinya. Giekugi keno kira kionekete cukuru ya Rwarera Comprehensive nyuma ya gikundi gite kia thirikari ya Bend International runguro Gacheribeke bawatanete na ikundi bingi ko yamona wakira cukuru eno irasibia kithaino bia PP1 na PP2 iri njira imwe ya kuimbiria kithomo. Ndinare nkaraga ndonere chance ya gutethia cukuru naja na ndathugania kaumo gako nare mpumite na nontu cukuru ije kuma uria twamitigire
kumbe ja kuriunga mbithaire ta change na gikundi kigitethagia twana turia twina tukwenda utethio twitaga tugatega maskuru jaria jati akibwega na aria na batina nya riko ria kubarugira kana na aria bioro bitibui tukeja tukabakira na tukabatetheria na mantu amaingi muno kia omba kwa mwana buru ike wakia mathomo kwa hivyo kitumita Abed Kenya tumbete ikwikira focus yetu ke ku improve ore ana bombi kuthoma ikethura bena environment njege kuthoma ewe riuga irasi byao eriugira na areba kurugira nontu buratongoria bathirikari ya kaunti ya Meru bakathite muno makiuga bubu bonekete kumania no kiribura bwe Meru. Abed International erutererwa Germany and Austria barabombete kuthia bari vegetentura ije ya ruirira rera want bena murandi jwa gwaka maskuru na batwakirite irasi bina bia primary na kinya ECD center omba kwethira bakite kilasi gikithongi sana mbuge thirikari yonka itumba kwethira gitango giu gutena ukiri na tugacokera ngavana mutuma nkatho nyingi muno no tugukurukira we gukurukira ukiri bura bombete kwethira bwo kioneka ndene ya county yetu ikwethira itukumba kuona very many donors batutai nabo ngakujira irasi biu ibiaki ura kwagirite ibiaki kwena mathuganio ikana kaninti nigakiri biena wari bwa kung'ana nontu twana tuninti ni twenda bethura baina kanya gakarara mi nontu bwa kumba kugaruka batimba kugaruka ja ntu banene iji milestone yenene muno kire ntura eje kire skuru eje na kire batu county government achiari na bo irasi biubo twakirete bioro na mesunko na tukauga ibwega na botharimo na boja kaire na kaire irasi bira barathoma irambera bitathongi ende thai bithongi na itokuga ibwega irasi bibugi na ibithongi mono na betu nkona nyabekiri twinto tokumamaira kirasine na bakathoma bwega kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi ene miunda kuma wodini antunene na barabara ingikite nontu wa wakipa barabara ya Horn of Africa nibo kite mateta bakiuga miunda yao etikiri maukuja barabara erigiri kuriwa baruga miunda yao ne itongithetwe ni murandi jo na babatere kuriwa ende batikiri barabara kuriwa ni thirikari. Nicholas Chabari atumenyithia nkuruke. We are not very happy. Muthuro urori na karibaba kuma agwandi ya ntunene na barabara na menda nara barabara ya Horn of Africa ikurukirite entere echendo moru ni utugikana kinyanyuma ya listi ya nto barabara karegwa ane irwanyi irwa barabara gukurukira akiri ministry ya manto megi emenda utire munda no mwa ntunene urekire listi yenu. Hapa tumesimama kuna beacons za Kenha. Tunaambiwa barabara ijapitia kwetu na tumesimama kwenye tumekanyanga bando kuna beacon za Kena. Tunauliza je, mbona Kena ipime mpaka hapa na barabara ijapitia hapo? Kwena mchezo yosetho tutikumenya who are the architects bangemweye yosetho until antubaraba bakusikana the surveyors, the engineers and the officials of the National Land Commission beye ukena ba clarify issues really na bonge eborabo bathoretie abonene ni gutugikana kinyamenda ireta thimo aya antere ino ionekanite yandikiritwe erietwa Nyambene National Reserve kwina side ire thimi antu baina taito iwanja bieto ni bien cross eto na miunda yetu na side ire ngete na taito ene nkari Nyambene National Reserve ira tutikumenya no mwene yo na ni to claim to ko antu baeto no mwanka to declare adjudication section 3 yetu ira tukathima na mbeca iria cionthe ciumbagithwa ithirikari ki compensation niu cikrio account ne yetu ira tumba kweya gutumira bandae tukuria baraba kusika they move with speed nikende nyabu atubantu ne nyabo ba benefit yora babangi ba ku benefit. Number 2 kwena issue twaresire ya beneficiary owetwa Nyambene National Reserve twende o turi itwetera ofisini land na tota kwa ministry ya lands kile Dilaso na Dilaso has informed us the ministry does not know it is no way ta Nyambene National Reserve ende bokira bakwenda sheria ya Community Land Act ne ko empower community ya nkene na miunde wete thimi register na rieto ya community eu
na ukia kwithwa miunde wete thimi na project yeye ikejira miunde neu still benefit ira ibati kuonekana na road project yo no antu miunda yo kutumirwa ni thirikari still ibati weta kire antu bara bangarite nae na miunde eu. Kwa hivyo itukwenda kumenya ni account iriku miunde ye ya tu contractor atwa mbia compensation atwa ku release through the National Land Commission sieta account iriku nikienda batwe atubantu nene bona the right share. Komando Morege Benoth, Beton Class, Chabari. Team tugitana mbere na nteto ingi na ndura wari munino rais mbere ya kuritwa gitine kiu niwe Rigathi Gachagua augite akomba kuthirwa akithura weru ni antu baria baithukire kanisene mwentere cia uthaya bimebire bithiru. Gachagua augite tayari na arikite kumenya buru antu baba ode agwetaniritie Rais Ruto na ikarikarire. Huyu Ruto alipanga tukuje tuwawe kanisani na akatoroka Friday akaenda Dubai na akamwambia Inspector General aende Japan ndio hiyo mauaji ikifanyika akuwe nje ya nchi. Aliposikia kimeumana haikufanyika ndio akarudi. Na what happened is that iko special squad inaitwa Nairobi Sierra inaongozwa na regional commander anaitwa Colin Seda, na tumepea Inspector General majina ya hao officers ambaye walitumwa pale na William Ruto na Kipchumba Murkomen kuja kuua watu. Na uchunguzi umetatizwa na Murkomen hauendelei kwa sababu hao maofisa walitumwa na Ruto na Murkomen kuja kuua watu kanisani. Na hata sasa tumeanza kupata information na hivi karibuni sasa tuko hata na video evidence vile Ruto walipanga hiyo vita wakiwa na Murkomen na maaskari na mjumbe wa hapa yule mama. Hata tumepata askari ya unit inaitwa SOG iko pale Baragoi. Tunataka kushukuru maofficers hapo Baragoi kwa sababu wametujulisha kuna one officer who is an assassin, a sharp shooter ambaye alitumwa kutoka huko Baragoi, ndiye alikuwa amekuja kuua watu pale Othaya, ambaye anaitwa John Mwangi Wahome. So hii information yote tumepata kutoka hata marafiki zetu wa kigeni because of satellite images, and in the next few days after ile deadline ya 16th tutaririzi hizo video tuoneshe vile William Ruto na Murkomen na hao maskari na yule women rep wenu kutoka hapa Kigumo walipanga hiyo vita ya kuua. Kuthingatira kuma kwa rera ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na ndi gavana Muthomi Njuki nombita kwithirwa akirita watho bwangari choka matipa roje gwikia ndoje ndene ya maskuru na kinya masibitari. Kwanza kabisa poleni nonto no kuona mbura ni rathire athira na mbura ya thirira bara batevo ora ka tunina la kethire mange mataketha katukiromba Mulungu this time mbura igane kenda mbeyu tukamunenkera mweri wa March ciigane na kamwaka nikanyivanyivu kaina thina katiga uturingira kerere twauga nonto mbura etegana kwina thina ati nona na nturia munagana bare igana pura gukerea nitakecho nirwe kane mutona pura nona bai gutena lonji no gacha kuwa na ntu etebo ntegwetigia kuri bangirwo njiruri ana rwaikirwo ruri nthi ende gatumire nonto ngai nake nuonenkanagira muvua itakuja na ukiona ukona runjiro hapo baba ni kuga na kule rumaga hata uko ni mbaya si ndamna hiyo ile twauga tukwenda ciana cietu ithie cukuru gutwika cukuru kubingwa na ntukutina runji nituma thirikari ya Tharaka Nithi na nengana directive ni bantu betagwa Nkondi na uga buza kanenga ira tukwenda cio cia runji na thaino ni ithatu ni ciegana cionthe ni ithatu niturongererewe mwe kuma kwa Ministry of Water na uga machini nu cionthe munthi
ni ciambirie safari na mbere ikruzu guntu gwitagwa Tharaka North ni mambiririe na guntu gwitagwa Nkondi thini wa Tharaka South maretere cukuru runchi rula rukega na ngirira mbure kaura cukuru yetu ya Kithuru VCT iwekewe maji.